پتہ ونو کہ مدد کران امس ظالمس نا چھنا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان گناہن تو برائی یعنی دشمنی من مدد کران مطلب شرع یہ گژھِ تعاونوا على البر ییٚلہِ سُہ مدد کرِ یہِ گژھِ آسُن نیکی أمِس مضبوٗطس پٮ۪ٹھ امیُک وجہ گژھِ آسُن نیکی آسُن اور نیکی تہِ گژھِ تِتھ پٲٹھۍ یِنۍ کرنہٕ کہِ تٔمِس روزِ مدد گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ برٲیی گژھِ ختم نیکی گژھِ عام مدد گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ برٲیی گژھِ ختم نیکی گژھِ عام ییٚلہِ نیکی عام گژھِ تقوی الہیُک بول بالا گژھِ دُنیاہکِس پرٛٮ۪تھ کوٗنس منٛز ییٚلہِ تقوی الہیُک بول بالا دُنیاہکِس پرٛٮ۪تھ کوٗنس منٛز گژھِ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان ییٚتہِ نیرِ کہِ وۄنۍ درٛاو نہٕ یہِ ییٚتہِ کِہیٖنۍ بٔلکہِ وۄنۍ درٛاو یہِ ہمیشگی ہٕنٛدِس عزت عالمو سان روزنہٕ خٲطرٕ باعزت ژوٗرِ توتس منٛز تھاوان مٮ۪نژر کھڑٲوِتھ مگر خۄداے تعالیٰ سٕنٛدِ بارگاہہِ منٛز آسہِ برٛونٛٹھ کنہِ سورُے یِتھ پٲٹھۍ نہٕ آز باضٲبطہٕ دُکاندار یا باضٲبطہٕ آفسن منٛز یا بعض جاین منٛز چھِ سی سی کیمرا یِوان نصب کرنہٕ اگر کُنہِ جایہِ دُکانس منٛز ژاو پتہٕ اگر تٔمۍ اتھُک غلط استعمال کوٚر یِہوٚے دُکاندار ییٚمہِ ساتہٕ